So impilo nje embe ukuthi siye phambili kakhulu awuchazele babukela emakhaya ukuthi umuntu kulonjani ukusiphi esimo ngisho ukuthi mina ngingimake njena njengoba ngitadwe ngibona kusho ukuthi bese khamba ngesikhathi ngicale kungaboni mina ngo-2003 ya ngo-2003 khona la kubo June July ngila ngicela khona nje kuba nenkinga yemehlo. Yes mama. Kuqala njani? Lamehlo ami lawa uma bayibuka abantu basimalumbu ngobe ngishajwe isigodo la inhloko kwa blocking guard. Sho kusibeka umalumbu nje kusibalumbilela kulesigodo. Ngoba if ngiye esibhedlela uma bangicheck abodokotela baboni lutho. Lamehlo ami basa right. Nanyalo nje if abantu bangibuka nje bathi ngiyabona nami ngibona njalo ngiyabonakala nje vele ukuthi angiboni. Ake simba kancane la kulesigodo bukapa o bukenikani bengakaphi kusho ukuthi lesigodo lesi besiseceleni besiconzene nelo nesivalo sesigezelo sangaphandle manje lesigodo lesi ngithe uma ngisibuka mina ngasibona ngasikhombisa kuwa uma ngithi ngiyasibamba lesi naletandla tami lithi vele cishe ngasebenzi lo sithi block nje tingasasebenzi wabona tingalo lokusebenzisa tingasasebenzi ngingasikhipha vele lesigodo lesi ngithi ngizama kusigcinisa ngaqhubela nematshe vele khona lapho uma sengithi ngiyangena lapha ebathroom ngithi ngiyakogeza sawa isigodo sangiganza enhloko cishe nje ngafa ngoba kwaba kucula kwami khona lapho ngaphinze ngaphaphama ngiyakuva mama manje ingadi ya block enhloko wacala lapho kungaboni kancane kavele nje ngayithatha nje ngendlu lendlulayo ukuthi hayi intobona ngathi hawo sekumushakele kakhulu manje mase ngesibhedlela vele nje hawo bodokotela baboni lutho so ngubela bangenda neoperation vele la inhloko ukuthi bakhipha lesigada sengadi